Evo da ja predstavim ove tu uređaje za komunikaciju na daljinu ili poznati kao walkie-talkie. Radi se o BF666S koji dolazi u ovakvoj kutiji. Znači, vrlo jednostavna. Uglavnom ja sam ga već isprobao, tako da sam ja i otvorio kutiju. U njoj je došlo jedan priručnik za puštanje u rad u kojem piše sve u principu šta bi trebalo interesirati korisnika za kako napuniti bateriju, kako staviti bateriju. Uglavnom s njim sam se dosta mučio, pa ću taj dio i pokazati da ne bi došlo do oštećenja nekog, ako neko uzima isti uređaj, da ne dođe do oštećenja. Ovo uglavnom dobijete puta 2, svaka od ovih stavki mora ići puta 2, 2 antene, 2 uzice za ruku, 2 čarđera, 2 baterije i 2 belt klipa, to su oni za staviti na remen kao držači. Uglavnom to je sve tu prikazano, znači 2 vezice se dobiju, to su te. Dobio se čak, evo što nije bilo spomenuto, znači 2 boje slušalice, znači sa kojom možeš komunicirati kao hands free, znači dobra stvarčica. Ako ne želiš nositi uređaj u ruci, možeš ga zahvaćiti na remen i tako pričati. Uglavnom to je to, ovaj glavni dio, to su i uređaji, vrlo jednostavni. Ima ledicu, možeš ju koristiti u mraku, jučer sam ju baš probao, fino rasvijetli. Ovo je belt klip koji se naknadno može staviti, njega opcionalno, možeš ga staviti, ne moraš, evo tu ga ušerafiš. Gore ima 16 kanala i mogu reći da se dosta jako čuje, dosta je glasan uređaj. I ovo su punjači, znači 2 punjača se dobije za svaki uređaj, normalno po jedan. Ovo što sam htio reći, baterija 1500 mAh, znači dovoljno za 8 sati rada. Ja nisam bio toliko dugo nigdje na terenu sad da smo toliko upotrebljavali, ali mislim da smo na jedno 4 sata, znači 4 sata da smo dobra razgovarali na njega i nije se uspio potrošiti kraja. Uglavnom, baterija ide na taj način da se mora stisnuti i čuje se to, klik, kao klik. I onda on može biti pušten u pogon. Power on. 1, 2, 1. Kažem, dosta je glasan. Evo ga, isključit ću ga. Međutim, dok se spušta, dok se vadi baterija van, onda ima tu jednu strelicu koja ide dolje i oslobađa bateriju. I to je to. Baš u početku sam baš morao pogledati upute i opet mi u uputama baš nije dobro objašnjeno. Znači ja sam ovo radio na silu, skoro sam i potrgao uređaj. Jer ipak nije to nešta, baš sad kažem, s obzirom na novce koliko se plati, da je to dosta i krhko, ali stvarno i dosta učinkovit uređaj za male distance, nije to za velike distance. Bilo je navedeno u uputama 3 do 4 km, 3 do 4 km da je range. Što sam htio provjeriti, meni ne treba toliko osobno, ali dok si u šumi, dok nemaš signala na mobitelu, stvarno 1 km ako si udaljen od osobe ti stvarno puno znači. Testirao sam tu u gradu, znači među kućama gdje je vrlo vjerojatno manji range zbog prepreka i signala naravno, ali u šumi bio možda mogu biti veći. Kažem, to bi u principu bilo što se tiče distance, to ću
testirali smo ga, to ću isto prikazati poslije. I uglavnom na istom kanalu si i to ovako zvuči. Halo, halo, halo. Opa. Halo, halo. 1, 2. Ček, 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 ček. I dobro se čuje, stvarno se dobro čuje. I još recimo, ovo je zanimljivo, to je ta levica koja se može isto koristiti i treptajuće svjetlo isto ima. To. I uglavnom evo, to je to. Još test, pa mislim da je to. Zato sam ga htio staviti u tutorial, jer svuda mi piše 3-4 km i onda rekao idem napraviti test da vidimo i na kraju se ispostavi da baš i nije tako kao što je napisano u specifikacijama proizvoda. Ok, za sad super ide. Ok. Nema kričenja, ništa. Ne. Se razumije. Evo 900 metara. Ok. Evo 1 kilometar. Ok, za sad dobro zvuči. Jako mi stekaš, jako.